Mama wakwaba aha GCN page so meeting ede adwoa search and then the day the kanya with the ATM ya mesra na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so ube ya notification ene sa ne we said betun bia ube ye bi atie anase ube ye bi ahwe ewo GCN page ha Efia Pokia Vim Lady journalist na Efia Pokia ena okase den sem ena okane sem a okay na de se yebehwa enkrofo bi amomo ehum ne so ewo Ghana hanom ena amanone nso Ghana form ewo amanone ena ebimom wo Ghana ha mo akom ho abom ayefre ebimom Fixthecountry ena ebimom nso freedom fighters na Efia Pokia chere sa Fixthecountry for na freedom fighters almost start Fixthecountry no mo freedom no enye nda sep omo akasa so be papa bi efimimba Esa se kasa no mo e kana kanyansa wo papa ampenefo no betumi afa no mo de aye adwuma na enso atem didi ensem hu kwa no mo ka na titru pa kuwa freedom fighters ene nda ye beyeku echina ye beyeku enda ye beyeku echina ye beyeku na sa ku nsemi omo eka Ghana fo na omo experience ku dai wo Ghana ha no me bebre na chere se sa freedom fighters na Fixthecountry fo no se bi omo adwenye chere se omo ankasa omo sisentu omo nim ku de we site na wo pe ku se eba oman mu na oman Ghana na ankasa ku mbem na tesen na ku bebem ene oman betete apansam na Efia Pokia chere se omo article freedom fighters na Fixthecountry fo no omo so omo pese ku eba Ghana ha no omo ina omo adwen susa omo adwen yan kitenkite because omo adwen yan kitenkite a ko omo nkasa ku embra Ghana ha na yenti nsem Efia Pokia de etudwa na ede pa na MPP fo mo ye ede aboa wo man no ama NDC fo afa wo amenta no obubu sam say na se Ghana NDC fo na ewuro wo man na am si minimo o so power sharing nti metina so ho me kuma nti se ntie bibia bie me hu na mayi mani because ya na me ho meti se me jefi wait me betina wo betwitwa ntro me sin ko mo twa ntro no ya na musuma ya press conference wo mo beka ya no ya press conference mo so do beka no makama no ato na motimo and this 40 me press conference 20 times a day na people 40 me ya ba akokra atama fashion na MPP for mo de ekomu sa no ya betra ha kasa sa movie susu a mo so mo moa munko na moya gentle adai tai no munko na mutimi bota ye nyina etimi bobi bata duru ba bia musu munya me hu fi anwuma na na do aye nyina mo ba NDC fo kata so adai NDC fo ye betimi afesi mu ye betimi ye hu fi rough me ka chiro bia na mi pesa ni je betimi ye ba mo adwuma pa anya se betimi mame enwuma no kura ya ba ujawro no ye nya support to be free panyini bia ho se ya di we send o facto ho ye di we ba mo fa mu page ho mo ka we hu asem mo ko ka say ye nya ba bia merci we fi nkomo abotre so far as I timi to data no nko ade ye nya adwuma no ye hwe de be information Munko kase, and that is the problem. When I koso, when ye, when I do ye, when I ban ye, Nanado the ATSU. Who MP now what the parliament on? Who I am a minister. Who now the coffee or Juma Babo? Nanado, it is a moon way, Amuna Juma Babamo. Ha, Yamabia some way. When I have communication that, so I was the one country and work on what to. Now, conforming mu abandoning masa ya mobasa mwa o skakra but we dey want me president na me pesa mi busa say ya mobia samwa no mo timi nyini free ho fa ni pa foforo nkoto wa na ya mobia samwa no o mo timi nyini free ho na we fie nkomo ye be di o backstage ya botre me see afa this MPP for mama ye homete me kai senance na omo ye registration for Ghana card no esi edu nkatia na mamonya na nya papa esi edu nkatia na busuafo ne jomama ne manyina kwaye Ghana card ni bi ekowi ase afi na Ghana fo etu o man kwaye card no afi ne yede ba sese wantimi kita card na wantimi nya hwe afi no omusa gu omuti ade bia beba na DC fo ase ye so no omadi nka kwaye wo mo de
eti Ghana for mo de mo money na hoda eti enkwesi da be na DC for be jimi musa anti no mo si free education nya papa no because o mo se mo ko free education na money be bie eti da bia o mo be jimi mo eti no mo nko school no mo akosi anyansa enya sa eti Ghana for mo de mo hu se mo de da bia DC for jimi mo eti mo de mo money na ho mo betra so no ya da de bakwa ma awraho ni se aya mo mo busa mo ho se eti ma Tracy Buachi ne ayi mo wo mo ti ayi no so no o mo se mo nua ma no o mo gufie na na enso so o mo mu bia timi abenya NDC fo nsa musika ani o enso mo so ya mo si NDC enso mo so mo bre enso mo so ya mo si NDC Ghana fo mo mani na ho na nya NDC nkoa na ye oman no ate mo mani na ho Ghana fo mo mani na ho hello Aichie. aho ati me de metimi aka ni se ade abako NDC fo ran afa ni se MPP fo aye low ama wo mo se NDC who say MPP fo akoma no atu enti wo mo betena ho a omu nkasa NPP fo nkasa enti omo nya chance na hwe na ka joma ma betini ejo na akotira baabi no a relax no okeka ne wo pe na kuro man ka wodam e kuro man ka joma ma dem if Africa country bi an ka joma man ko wodam maja ne sa no ye ne Da. Erade na say wo ko nshira se na Addo de to so na ka ye mu bi a kasa Africa wo 2000 years o baabi a wo da be ka me chiron ke asesa asebre what you say na Addo mama no ma na ye so low ye hu de ekọ ye srew ye bre ye tiemu mu tie ye sufre na mo ma emranya adwuma na do mama mlani no na do mama ebre na to se mladi no ono na hyehye ne mra wo se mla ni di no bas ne ye hu ne o ma ayi nyina kagu ho ye kasika do mama di ana wo nsuru muti aye bosika no so amese adam ani su biri me na mani su biri me ni nyina sta we wadi do mama ne nkrofo te ho wo mo san kasa so kanya etimi nya board beka enkwase asem so de kire MPP fu da bi mi ko ma hwe amaye mi hofi ame fancy ya No. We didn't me from where you know 30 seconds bio. okay fatu so na hwe amaye mi hofi ma ba so asembi na jo mama yesi wo diska MPP wo opposition jo mama yesi jo mo ba so a mo timi nya ne hwe mo ma Ghana fo hu je enti bere no obi e se jo mama ko diska bere no nya no nkasa Sababa mi ya no mama me no. Araho De tie ne se o se ono no crime ke se ono kono obo nyina no ode otachi ode nkofo na edi anim nti difficult pass o sabetimi aka no because woyomi skill odi nyina no ono na tachi krodo bebre friends enuma omu inflate no project omu inflate ni na ono tachi but a difficult pass anya ne signature na just you it's a difficult krono back pa boy ya eno no easy sanka ba no ebetumi di ne sato no so ni airbus no dey na kan go because eno so na omagano no eno dey eno kra na nka Britain kra betumi aboa Ghana Britain ni US ni Germany betumi aboa Ghana ba eno so na omagaya oni na mo sa because